bae. Kerek nemen. Singalo. Kenang apa kon gening? Kayane raine ku semen. Kenyung le. Poke laka duit nemen yakin. Ya wis yo melu nyong. Ning sumur keramat. Emangnya sumur keramat kayak bisa apa? Bisa ngabulna permintaan. Coba dis, Ya. Tuh, kayak piye. Dos, Pimen apa? aku mau bar nembak inces ditolak enake primen ya ki. Kawan man nyoba jomblo. Apa iya? Ya iya loh. Ki asli sumur keramat nemen. Asli ya. Aurora untuk tambang piningan ya. Oke, siap. Woi, Mang. Apa? Apa melu ket yo? Yo. Yo. Kamu di sini? Keramat. Sumur keramat. Cari Eri. Yang bisa ngapain permintaan. Cara kok dikulak. Orang percaya wis. Luar lah. Ya. Yo melu yo. Yo. Melu mangcit. Yo. Tak tulis sayang kangen Kenapa? Kayak sumur guys. Endi? Bener. Iya guys. Bisa mana pe yuk? Berarti orang enak. Kunci nanya muge. Yo gagal mana? Ya sumur guys, tapi caranya karo merem. Yo sih, jagung. Yo nyakong. Itu kan jadi sekarang lah. Ngapain kabe tapi konsumsinya? Yes kena. Mbak, yang main duit sekarung mbak, tapi apaan kabe ya? Mbak. Bocah pada kenal apa kayak pada merem nih menyembah kerja nih ah. Mbak wis tangi. So, kau nyeluk apa? pan pada apa kon pada mana ganggu boy. Mbak, yang penjaluk di sekarung mbak, tapi apaan kabe? Aja tuh 5.000-an loh. Sepatane nyong yakin sing esuk ora udut ora ngopi dan hilang. Gampang carane. Syaratnya apa mbak? Kopi tapi aja sing warna ireng, beli enak, pahit. Udut aja sing kretek, enggak bosan ge enak. Kaning kopine ora ireng mbak. Biasanya hari mbak kopine ireng loh. Kita boys beda 2021 ya di-update kayak boy bosen no. Tapi lamun itu dia sing ngana gabos eta yang mana tuh dewe kok nyung-nyung kan butuh teken kretek. Ya wis lah ora apa-apa lah daripada laka. Ya wis ora apa-apa, sing penting kretek sing penting ngebul. Kaning rika udah bae mbak. Ayo ngurung-ngurung. Pengen ora tak kabulno kon ngledek mbok. Singono. Kretek mbak di kabulna ya wis kene. Kopi udut dalang sumur, aja ngisor, pat kotor. Ya wis. Ya, Pak. Ya wis,
kon kabeh pada muter balik madhep memburi tuli merem. Ya wis siap, Mbah. Yuk, patut muri terbalik. Kaning kopine kok ora dejeri. Warunge lak banyu panas, Mbah. Jare mbok sakti. Kowe banyu semut pengen dipanasi. Kasih kok. Wis madhep ngarep maning. Ya wis saiki buka matane. Ih, kudu dilangkak. Dari berarti diterima. Itu oleh nyaluk permintaan. Wah, ini nyaluk duit sekarung, kebiasaan kabeh. Tapi aja tuh kone, dia ya maunan. Apa sih Mang Edan? Ya ternyata kamu sih. Bu, duduk Mang Edan kasih rombongan kayak pikir rombongan. Oh iya paham iya. Ada apa ya? Bu, di Mang Edan ya bocah. Parani yuk parani. Kok lagi pada apa nih Kenek? Dia lagi di sumur keramat. Orang kenang ngerti? Musrik. Nah, mikir asli sumur keramat. Ini nyumin, nokomi bikin kono ya. Hilang. What? Pakal konangannya deh, kita ning kene. Wah, iya, cobalah tak delong. Wah. Hai Bil, apa sih itu Edan? Ternyata nunggu sih, nanti dia. Genep. Nandi. Nyomi jare sumur keramat. Cangkengin. Kon ngomongin ngomong aja kamera. Berarti ngomong kon ya? Iya. Ora yang ngomong. Oh iya. Yo kan ngomong kono. Ki angel ya.